sangalanga abangithini ndoda hayi madoda anivana le ngoma ithi akulaleki xa unemali awusho ukuthi ngenamali kufuneka uthini ungalali bese ndisisho nje phela mfowethu ngobulele nje uba okanye ke mhlambe okungenzeka uba nawe awunamali kodwa ke ndiyasolo nje phela ke ithini yona ngoma ngoma ndiyive emotweni idlalwa nguV andiyazi ke kodwa ndiyivile ikhala phaa emotweni kaV Kelo wena le ndaba nolwazi indaba le ngoma hayi Kelo uthina awayazi le ngoma ithi kaloku le ngoma Kelo akulaleki xa unemali uziqonde kaloku Kelo uyangoma icula ngulo minute ngumalinga umalinga lo wezigindini lo ama-Chris Band yandoda le itakame medansi ithetha hayi lo wedumu kaloku Kelo uziqonde Kelo inendawo phakathi ethi uvele uve ifoni ithi nhle usho ukuthi njengoba ndiva lo nhlintli usho imessage soyingena lana mhlambe njengomuntu oholileyo kaloku Kelo le message kabini ingaqhamuka njengomuntu oholayo ingaphinde iqhamuke njengomuntu othathelwa imali hayi madoda phela kusho ukuthi si-stress sodwa ayikho kwento enzima njengokuthi uthi usebenzile imali vele ithathe sisikweleti yonke ngcono vele nini disilalele vela unamali Let's